Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh. Jingpang mynsiem kalait kawan ngala duya kibriw ki bangalaya jan badno shuya la dengan nujor bunsing ala tokla syukur nga kamit kihmat shalor able ang ato ay bor nga page siya kilyo habang as Khasi samla ibang alait yang ilay hamiet bakin jahin rey jabing kasawa siya isyong alait wa jings ngulba bunsin nga inoya kibriw ki bombon yang hinray nga siya kung jukat nung apang shisha nga long uban ng kong ubriw basniw ngam nang banpun niya debat kibriw nga pang mynsiem minta labon kisnem hinray kibriw kiyo ibang adapt ang jingpang ngam skill to show yala jing im bunsien nga shupin pang ya mynsiem banlong kumne ngam kwa shu lastang ban kilahin re poy biang shaju kumne shi kumne jingim katilong kadang mihkis gidang bun kinong shun shibun kibriw nga lapin mo shi shangam kwa kumne banlong Jingpang mynsiem kalait kawan ngala duya kibriw ki bangalaya jan badno shuya la dengan nujor bunsin gala tokla syukur nga kamit kihmat shalom able ang ato ay bon ngalapin mong ya shibun kibriw nga titbanggalong ubas niyo ya baro ki jingleh bakla kirmen bakin mapiyanga kwa shuban im hajing babe yala jing im ngam kwa banlong kumne ngam kwa sa shisyan umat kinjaw nga ino ya pide na kane kadaw na mar nga long marway takadaw nga kwa samla hindre kipinlong marway shushuhi nga fila ino ya nga shiteng linti nga lamapya jing leh jongpi kat no hapo mynsiem nga tien banud baun pait biang sa shisin ngam balik kibriw kikala jinglong jingmen nga siyem tanghas iningkong kat no mynsiem jong nga kapang na marpila dung yang adaw nam sarang bangayet ya pingala babe nga hapan sumar shwayalate namar nga patit yalade kung bangayet ya ping kung kinati drugs ya pingala kerni Jingpang mynsiem kalait kawan ngala duya kibriw ki bangalaya jan badno shuya la dengan nujor bunsing ala tokla syukur nga kamit kihmat shalom able ang ato ay bon